أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قیامتی. گلی مسلمانا دبی صحبت خدا امی بحثا قلب سلیم بکن. قلب سلیم یعنی قلب پاقش، قلب کو جگنها ای پاقشا، قلب کو باغلی خدایا، قلب کو ای ساغلما امی بحثاوی بکن. خدا عز وجل دو قرآن کریم دا د سورة الشعراء آیتا هشته و هفته و هشته و نهادا وها گوتیا دعا کو حضرت ابراهیم کری، وها حضرت ابراهیم دعا کربو ولا تخزوني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. حضرت إبراهيم وها دعا کربو گو یا ربی روژا گوت انسانا جقبره بشین حشره ببی بر حسابه. یا ربی توی روژه مفهدکار نکی. او کو روژا کو نم مال و نزاروک گو منفعت ناد نمو، چونکو روژا قیامتی مالم هوشی فایده نادم هو و اولادم هوشی فایده ناد نمو. وقتی انسان دمره سه تشت پیره دچنه سر قبره، مالوی پیره دچه، اهلوی پیره دچن، عملوی پیره دچه. مالوی و اولادوی اهلوی دفگرهن، عملوی پیره دمینی. ادی روژا قیامت گلی مسلمانا نمال و نزاروک منفعت ناد نمو. ادی جبروه که حضرت ابراهیم گوتیا یا ربی روژا محشره تم فهدکار نکی. او روژا کو نم مال منفعت ددمهو و نا زاروک منفعت ددنمهو. چه منفعت ددمهو؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا يكو ورن حضورا خدا بقلبكي سليم، بقلبكي پاقش، بقلبكي گترسا خدا تدهي. قال مسلمانا انسان وقتی کو گناهات کی لکک قلبی واده چید بی، دو گناهات کی لکک دی چید بی، گناهات کی هر قلبی واده لکک چید بن حتی گو قلب رشد بی. انسان وقتی کو گناه کر دپای راه من خیره کی بکی او لکش قلبی وی در باست بی. جبر وی یکی چاوا کو مهو خطا کر مهو گناه کر لازمه همن مهو پوشمان ببی و دپای را قنجه کی بکی دا قنوی گناه مهو سیل بکی. قلب سلیم یکو بالمیجا بروجیا باغلی خدایا ذکر خدات کی. کین، نفرت، نیارتی، حسودی تیده تنیا. انسانکی گو بقلب سلیم ور حضورا خدا اوی منفعت بدیه دا لاخوا نمال و نزارو منفعت ناد نمو. حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هاتيا رواية كرين جنعمان كري بشير دبي مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام سعى كريا پیغمبر رحمت وها گوتیا
ألا وإن في الجسد مضغة د جسد إنساني د پارچك گوشت هيا إذا صلحت صلح الجسد كله وقت أو پارچا إساغلم بي إصلحي بي إپاقش بي تمام جسد پاقجا ساغلما وإذا فسدت فسد الجسد كله وقت أو پارچه گوشت خرابوي بي تمام وجود جي خراد بي أو پارچه چيا ألا وهي القلب أو پارچه قلبه قلب إنساني وقت گو پاقش بي قلب إنساني إساغلم بي تمام وجود إنساني جسد إنساني يساغلم بي چاوه ساغلم بن لحرامی نامیزین گوه ساغلم بن لحرامی گهداری ناکن زمانی ساغلم به حرامی نابیجی لنگ بال حرامی و ناچن دست دریجی بال حرامی و نابن اما وقتی گو قلب اخرابوی به چاو جی اخرابوی بن یل حرامی میزینن گوه جی حرامی الحرامی ساکن دست دريجي بالحرامية ببين لنجي مشن بالحرامية با جبر ويكي جرك مهو قلب خوا پاقش بكي قلب خوا ساغلم بكي ساغلم بونا قلب بچيا وقتكم هو امر خدا بجه بيني خوش حرامية دور بگري هنگي قلبهم هو ساغلم دبي انسانكي گو امر خدا بجه نويني عبادت نكي وبقلب من إباقجا أو إنسان راست نابجي جانا قلق إنسان الميج ناكن يانجي روجي ناقرن بيادي وبابي خناكن مالي خلقي دخن دبيعيش قلبه ما يتميزا تميزبونا قلب ببيك آنينا أمر خدايا قومو خوش حرامية دور بقريا انسانکی امر خدا بجه نوینی خوش حرامیه دور نگره چقا بیجی قلب من ایپاقش جی او انسان راست نابیجی جارك من الجفاتك يبون جاميرك السيد ويجي بحثا يكيد كر بو انساني نها بونا ولي خوريني بو ما قو چاوا ولي خورينينا قول ميج ناكي روجي ناقري زكاة نادي قنجي ناكي قد بقلب ما يتميزا حيرا ام واقع عبادتك ام الميشتكن ام روجيتكن ام سنتاتكن وديسي قلبي ما باقش نابي ادي افانا بونا ولي خوريني يعني ب وقتهم هو عبادتا نكي قلبهم هو باقش نابي جبر بيكي يا مهم ومهو پیشی امر خدا بچه بینی خوش حرامیات دور بگری داقنا قلب مهو پاقش ببی وقت قلب مهو پاقش بو تمام وجود مهو دستو لنگو چاگو گوهو زمان مهو هموجی یہ ساغلم بین یہ دریا خودی دا حرکت بکن خدا عز و جل ما بگرینی جوا انسانی گو قلبی و ایساغلما در حق ساغلم بونا قلب دا گو قلبیم هو ساغلم بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها دعا کریا دبی عالمکی جتابعینا عالمکی مظن نابیوی شحر کری حفشب او دبیجی به وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات کر اچوما جم پیرکاوی حضرت ام سلمہ اچوما جمع يعني من مراق ذكر كا پیغمبر وقت الحياة بو ان زح چدعات كر من مراق ذكر اچوما جم حضرت ام سلمہ گونگو یا دیا مسلمانا وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام الجم تبو ان زح چدعات کر حضرت ام سلمہ گو پیغمبر علیه السلام ان زحف اب دعات کر گو یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک
دگویا او خدای گو قلبا دزیورینی قلباش حالکی دبی بر حالکی دیوا تقلب من لسر دین خوا ثابت بهلا دبی مش پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرسی گو یا رسول الله چما انزحت في دعايتك في دعاء قلت بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا او خداي قو قلبا جحالك دزيفرين بالحالك ديبا قلبي من لسر ديني خو ثابت به لچما انزحت في دعايتك دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت قلبي تمام انسانا دبن قدرتا خدا ديا خدا عز وجل بخوازي قلبي كي دشيني بالهداية با لسر هداية دهلي وبخوازي قلبي كيجي هداية دور دقري ادي قالي مسلمانا يعني هداية دستي خدا دايا بن امر خدا دايا قرابا انسانا چيا لگوری راضی بونا خدا جبو گو خدا جوا راضی بی گو مجادله بکن یعنی هدایت دست خدا دیا گورابا مچیا تشته گو خدا پی راضیا اموان تشتا بکن داقنا خدا جما راضی ببی ای وقت خدا جما راضی ببی یه بره مده ریا راست و یه داخرت دا ما یخی جنت دا خدا عز وجل قلب ما لسر هدایت لسر دین خوا ثابت بهلی خدا عز وجل د دنیای د جقن جیب دما د آخرت د جقن جیب دما و مجازا به اگر محافظه بکه خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن